Monshumuligiri bono sharagire Chinsa Isato chia bono botukenga kengo kwarigania SMS ya mangana maya nyara okumanyigati yari twabere to kwariganira kurwa semambia yari ngentambe nyara wonigori yaberi tukulitambe ko chia sabange ane chinsemo chiri korobekana kwaba ko kolekana ekero kelibona abantu batigurwa chinko machin tindi ane meye county ya Kisii ko bwatikana no korobekana gweli tukulia lero okubona kwalenge gwa 77 no nyana boni gensemo eliyokomerera serikali eyibone razimio wane Kenya bacha kirogo sangeria Kisii ilibono konyara kumurusia bisi omurai wense William Samuel Ruto ayunga tyale baka kolekana litukeregeria ijuma sariki sano na ibero mutinyo gatano na kabere omwaka bwekiri bubere na merongebere ne tatunya gatari ya Kisii Teaching and Referral Hospital niko bono ya menteru kigaziri cha ambulance ekira konye asobo koleri ibwa ya gendra gotobwatia wetera asesemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na bwensemeli ya YouTube na abogotana buna Ndizi TV News ekrongo kwaligani mwancho muligiria SMS ya mangana ya Chinsa Isato chia bono botukeryara gokumanya nako gosansamuranira asenchire yobo ikiranu buna balike baito babera kunyasangereria korwa chingongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii. Auta ni gobone aligandibo ikiranu gukomanya senchira yomunwa boimanyererio isaranso ikabono komanya senchira yobo ikiranu literane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesa yamangana mayumunchu muligiri Isato chia bono botukoni gotogo chia kakurwase county ya Kisii enyagetali ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital igobono yanyorere chia ambulance chinde sano na Isato echibonjira chikwango ya obokoleri anene asensemeli yokonyara koligereria abarwire anigago chamaga yomu waziri oteneta mangana ayobo chunwase county ya Kisii atebire buna babere bakubwatira na amo nensemeli yewakana gotere card gose NHIF buna barakini obokoleri nyagetali yo igobona nyagetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital yabereko gotwara ambulance yemo gosekero kandi cha ambulance bene ase chinde bono chi abwatomwe chanda goetera sobora ibwa yo mo governor we county ya Kisii Police Mbarati chi ambulance kumnaisana ichibono konya chisare getestali gotumeka ni gobona isana Isato chi abeire bene ichibono chi abwatukurwa cha nyagetali yo umuwaziri bobo cheno kurose county ya Kisii ni gatebere buna okomente kana weji ambulance nyagetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital ngochiko konya asoko nyara goikere na kurobo korre goika Chinsa mochiria chiebinyoro. Today esengenjo totagete ko bamanyanga ali tukolia lero ntwamente chinamba chitu chia ambulance services konye insetorake lakini asengenjo yoboraibu obuyabu mugambi ito na rebusimbarati otokonyire twanyalire ko hakikisha ngachigali cheito bono chiabeire chinyinge chiarenge insetali nganto tabwate lakini asengenjo chiasaligete kwa njia moja au nyingine twabwate nkego chiare gokore gasi ibere goserinde twanyora neyemo bono ntobwate bokongobondo bwensi bwe chigali chi ambulance services kwanye tobwate 13 chisaligete chinyinge chire ibere chioka bono onyalire gotokonye twarosiri chigali 8 NHIF wamepeana contract some agreement between the county government and NHIF whereby wakipeana services ya ambulatory services kuna refund. Kuna mikakati imewekwa ya kurefund hiyo pesa yenye itatumika na ambulances za county government and tutashirikiana vizuri na county government and I will urge the county government chukue ili chukumu ya kupeana ambulatory services without any favor or anything else. But paramedics aba training so kolega asi so godumio muroire na nento twale training in partnership na Manchester University UK so konyara go train paramedics baito gaiga egera tunya banyare kumanyo banyare konyoro bumanyimono buna Chinsa chiri changombu bakonyara gokonya barwire babo
ige training itongo cha kere tare 31st umutinyoyo mpaka umutinyo ago tigana na yubono mwanchumo ligeria toiranira zeri tukerigaria le stalikisana ibiro mutinyo gatana kabere bono ase miaka yere talmeke ni gobono twatwalete asenga kemo amangana rengete 77 ensemo yokwa mirire serikali wego ba mirire serikali ase chinga kichina ndabona ase ntundende ni gobono naende okogani okoko irora seri tukolia lero asokorobekana gwakorekana chinsemo aseri tukerigaria 77 imeye county ya Kisii tujakere chinsemo chiogembo okorobekana gotindi ni gwakorekana ase bare ya ogembo etaite kaseri tukolia lero na bali bare gwetani wele ko betero gwakane bango ejore gatie shiringi 50 bebe shiringi 100 muri wancherwa egari ya okonyara gweta ase bara yogembo litukolia rogosangali ukweni bogo chibasi nyinge ni go gwakorekana echibono chiagenda semebuko y'abantu batamanyire awari gosangire chibese chi ase ba utumuriro gati yebara ni go chinga kie cyamenyi kurwa nsemo yogembo ba batebire buno korobekana kuri tukolia rero ni go kwarenge osegotase getiro nonde mwensi kulende noko gecho nukwe murunganiria serikali ya Kenya kwanza anasogo kinya ligo riye binto anene obosio warokane go kina ligo li kyanda gekomyo muri kitondemo Stevena na ikerane nsemo yogembo na gotwaliganiria oroboti rokobwatia kando na ukorobekana chinsemo au chakisi ensemo ye municipality ya Ugembo nigamenyina ubeso kia sobomo kwe murungania asekerengo kyobogima imense ya Kenya vijana vijana obogima bwako ngirepa oyo gukwana guruko mwana enyanya amabuta achire 200 lita gosabano NHF ya achire libwe yame gosabano obogima bwako ngira omene kirasi achire 100 one tokumeti esukari ya achire vijana Ruto masti abantu bogembo twatabere twarosire obogima bwarto arosire gotara nabantu ngotebunga tinga kingo ngabaleze basambali konga chebasa abakonda kitatu achande gire ntena paki tikete gazi na tigire metie nyebere na nyakwenda gazi ebiasale bikonga tajiri kondo anikera litiko maragoba Mr Ruto gaki egwatebete na mama mboga boda ndawasaidia mafuta imeenda 200 liter sasa tunaingia wapi Mr Ruto president ask you please make sure that you weka mafuta pay jini ndio wanaume wafanye kazi gwetero korobekana kwa rero nigo bosombi bware marigwa korwa gochia na gwetero Ugembo asege karero abare korobekana nigo baboririo murai bwense William Samoei Ruto kubeke mirobiri yoko kianania amagori y'ebinto mono chindagera jebuno mwananchi niona kumirisane serikali ya choretu ya Ruto ekero bosibuno bombwatete koboko nabo kuri siringi 180 niona kumirine nzenga yegochi amaguta amentire twakagete ngaki amaguta nkugware nando nyesukiria amaguta ajire 196 wana tukumetine nzenga itogoja kogenda asengejera nabwate besara nyakurageria familia rero siringi 100 njiri kongisa na korageria abantu buone umukungu otamire abantu bane bantamire bono bamenyete nchara asengenjo ye serikali euchumi yabeirembe nchekoro ku violate ngoni ebinto bye pigipigi Ugembo gaiga twachane kira magori ya mentire bantu ba boda basinyira kogore ebinto emechando yoka bono igaruto tigake yebinto goso twanda mane nigo nkumetina omugambi otu achorete na Ruto gakira asiko ya gosinyire toko imoko tigero mwaka baba tokonye tuachane kire karuo bizi okonyu muya mono asa maria tangoro kurine tinyaboke ebinto byakinira abane bakorara nchara abane bagoseri koruji sukuru eto sinyire na kitogo kora kakiruto aigana sense moya Ugembo asegati amenyi bense meya Ugembo wanya kwa bagwesokera kujera kwa bakogikire komenta kwa magori y'ebintu imense ya Kenya asebateriti kolia rotikolia 77 banya kwa bagwesoki na kwa kimuneli ogira bura yako bali koigwe karande serikali yense ya Kenya ekora uno murai bwense William Samoei Ruto kwa reporter ya Ndizi TV ko Chinsa mochi ya Ugembo erietariane Ndemo Steven
Mbiyamono mulike tonde mo Stephen ya mokura Chinsa moicho gembo gotikara bwo igumonchu muligeria aso kurobekana kuri tukolia lerane na soko nyara gorigiri tukeligeria 77 imeyo muchobo songo ayuta tigiri magiga ekero kurobekana gotindi wakorekana bwo igone kagere buna gati y'abantu mbole batigori chinko machintindi aso gosagona n'abanyanyimbo gatigati yo muchobo songo iyo kagere buna mbagendre tukurandro kumabwabo ase chinyagetari ao nonyina bwo kurobekana okubo gasiri tukolia lero igokwerera kunyara gotene niyo bosombi gatigati y'umucyo bosongo gosona gosoka yabo muchando monene agochia ase abosombi wasiri tukolia lero igochinga kie chibono boigo buna bande abamenyi kurwaso mucyo bosongo batigara kwe murunganiriya agokonga kubugima nabo igasogo kina kwa magori yebinto na kogania serikali ya Kenya kwanza kwane kubuna nkonyare korobya na koyeria magori yebinto abana boda boda nabo igona bono chigali ni gobe murunganiriya okina kwa mabuta asabo igaboncheri awe murunganiriya ogokina kweli goli lyobosie. You are just restricting the government down. Please, what you do, make sure there is no demonstration in every county, because you need to roll down the cost of living. Tumechoka bwana Ruto, tumechoka. Hii biashara lazima ikome. Sisi kama Kisii hapa, maandamano hiko sakaje shuka chini pole pole ama tukate mti pamoja na misisi. Tuanguke nayo. Tumeamua bwana. Jana sikuwa kwa wingi. Kusema kweli maandamano ya Kisii siku ya kwanza tukisema leo hakuna mtu asiseme ati kuna mtu amesapota hii maandamano ya Kisii. Ni watu wa Kisii wao wenyewe kwa sababu wamechoka, wamejitolea wao wenyewe kwa sababu wamechoka na government ya UDA. Kusema kweli kitu rais wa Jamhuri ya Kenya angefanya ni kusukiza mafuta chini, asukiza kila kitu chini, ndio wananchi wajipanga. Tumekuja kuandamana kwa siku ya leo kwa sababu uchumi imekuwa mbaya. Sisi kama wa Kisii wamesema ati tumeshiba. Hakuna kushiba, tumeshiba leo hii. Sasa tunaandamana mpaka mwisho, wenye tunakufa tukufe, wenye sasa hii tumefika wakati tunasema sisi kama wananchi tunasimama na baba, hali ya maisha irudi chini. Tulipika kule tulikuwa tunaambiwa maisha yarudi chini. Sasa hii maisha inaenda kwenda juu. Sasa hii Ruto ametoroka, ametuacha watebere buna wakati mti pamoja na mizizi talimangana mwenchu muligiri bono gotingana nayo tosuko kase county tubebeka nero yore county ya Nyamira nigo ase mambia ya lero bono shobi chirichia ODM ase county ya Nyamira maiga ya bwatani na boigona menyi benseme yukoboka ni wanyoro oborendio botindi bobekire ashobi ODM imeye county ya Nyamira nyiracho bisicho marange korokorekana gokorekana nigo bono korobekana kogo chakra shobi sicho asokwenda abanyanyimbo kurose county Nyamira babeke kambioro asiri tukolia lero andake egento kekageregetero kurobekana kuri tukolia lero na bose county Nyamira kurobekana okubono ngokorekaneti gati amenyukura nsemeni gwagote abuna kubwatekana nawo kungawo uchumi nobugima igo yababeterere gotigara soboncherere bwabo gotagenda kurobekana asekeli bate abuna mbale gotware bagabene yokora kurobekana uko ase county Nyamira omulikito Jobu Maangi na roboti rwa senchira yobuime. Ekero abakenya baba bagwesokia chinsemo ao kurobekana asiri tukolia 77 ntwerege tambukiro gotarira chinsemo ao mihe county Nyamira ilinde kororanga kiri tukolia renge etaro itonigo yachakira ase abisicha ODM ase amatuko amange okurobekana gokoba gogochaka kulindekero twikirana ensemeyo nigo twanyora chigari cy'abasikari kire aroro nobolendi botingiri mono Boigo etaro ase omochie Onyamira nigo twanyora emerobelio egendrache buna botambe onde bwensi atesoge tigo chiaso okorobekana niga abanyanyimbo babeka oborendi obotindi linde kweneke buna buraburu ende yonsi talikorrekana ase omochie Onyamira Ekero twasangana menyibe county Nyamira kumanya ninki kirera barobugota robekana egati abo mbatose bibuna na sengencho abarayi bataliganetie okorobekana okubujya noena somo chio Nyamira nigo ekorekana nganko barenge lakini nabangegete koba oika ebinto byairanire erinde omwana inchi anyara koba gagokonyeka ikikirira barobugotwara obwoba buna ekero bararobekane barigo chikonyora omugati obo okirari tuko When I say weather,
njare kogera inyare gosoka ngende kwandamana abantu abange they expected inga amandamana yakorekane lakini bono isaulinga ubugima base bwatobekirenga nto kunyara gosoka para tuchiko kora mandamano totigete abali banda twanyomire ba kuraranchara at the end of the day ntokonyora kene tokoli ensemo yende mbate bambe aliganetie ekerokorobekana korachi korangeliwe mbachikwe sokia ase obonge yokonyora korense igobono amandamana atigakorwa amandamana yo murembe ekiagera abananchi bataite yaki yabo nande banyara ko babakonyora obokorerio buya na bokubwa mono ebintu ebika igo amandamano ntwabwente tokore erinda none ndagereira nense abamura baitoga igabatigo boibi ensemo y'abamenyi be county Nyamira mbate banko abale okurobekana okwo okoboko na goteba nigo bagosaba serikali ya Kenya kuligereria okuganikwa abakenya na gotuguterale finance bill elinde korobereria abakenya amagimabo kulyaro tokoro kunga sapa ara manda mama na mono nande tigaba ya mana because amavuta achire igoro bamwa endagera igora ama abangina abamatoke litoko twara kugora 5 around 10 banda bakwana abantaba egento kyabachandire neke onye nobusi barorenga inchiraki barakwane bakabaigwane obusi bugwe kuse egento kelia abakenya bategemete mono kusastini asobugima bwabo keke ensemo yende y'abamenyi be county Nyamira mbate abambali kwa okoboko okorobekana okwo na goteba tigumura ibwense Dr. William Ruto aiguliba gakora emeremo tanto mintonga lemereria ono lende Ruto tigarongosa na Kenya bono ere president na ande tigatwanjana naki Ruto na ere president mane maandamano taiyo maandamano Nyamira ntobwati pira ande Ruto tiango tabiga Nyamira gotoro gwero totomera chibesa gocha togendra maendero Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Gotigana yubono kurwase county Nyamira mwancho muligereria oboncherere nigo bwanyara goturubani bwabo igoli tukulia lero imeye county ya Kisii aboncherere kurwase chinyombo cyokwe goke na wegeme bwagane nigo bono banyara sare neli tukulia lero maiga yobo saga nigo kolekana ase chinyombo cyawo cyobonchereria kiduka kinyinge cyobone nigo cyasie kwali tukulia lero meyumo cyobosongo anemona katikati yomo cyobosongo kubwatekana no kurobekana gwakolekana siri tukaligalia 77 kolengano muterenio yomoko rwase nyombo yokwe goke yavana iyo gotoka katikati y'umucyobosongo ni gako erasare libanya litukolia lero asokorobekana gutinde kwaba kogokorekana na nikusikitika sana kwa sababu yale ambayo yametokea kwa kambi yetu ni ya kusikitisha kwa sababu sisi tunajua maandamano yalikuwa ni maandamano ya amani, lakini tunasikitika sana kuona ya kuwa maofisa ambao pia ni walinda usalama wetu tumepata yale ambao risasi zimepiga kwa launch yetu zaidi ya risasi 4. Vioo vyetu zimepasuka, zingine zimepiga wall, zingine zimepiga TV imepasuka, na tunashangaa sana kwa sababu hata kama ingekuwa ni wakati wateja wetu wamejaa kwa baa, sijui ni hasara gani tungepata. Kwa hivyo tunaomba walinda usalama kwa hiari tu, sisi ni Wakenya, sisi ni wapenda amani. Tafadhali kama ni maandamano yafanyike kwa amani, kutotumia live bullets. Na kama ni kutumia, sijui hiyo ni sheria gani inasema hivyo. Utulinde vijana tukifanya maandamano si ya funjo, si ya kutumia risasi, na tujaribu kutuliza hali inakuwa ni hali ya amani, tulivu, bila funjo ambazo zimeonekana ndani ya baa. Kwa sababu hii ni hasara kubwa ambayo tumepata tangia asubuhi maandamano yalikuwa mpaka saa hii. Kwa hivyo tunaomba radhi hata mkuu wa polisi wa Kisii. Hali ulipojaribu kuongea na vijana wako, wapatie ratiba na jinsi kazi ambao kama hawaelewi, na kama wanaelewa tu ile tu ni kufunja sheria. Na kirayo agendreta bonoko minanogo tinini kokwane kyo katikati yo mucho Nairobi CBD imeye county ya Nairobi ase okungusana na kwene kokati amenye benseme yo nabo igobona n'abanyanyimbo amenye benseme ni go barenge kwe murangane nebo igosa okunga kwobogima ase kolenda abanyanyimbo baso gati na gotume kamalyo kiyoko osa amalyo kiyoko rusia maliga maiso chitiagasa asokonyara ko severa kanyo korobekana uko kolenda no nabo koleba okorobekana uko no gwakolekana na igana bamangana arenge Chinsa mo chirie cha Nairobi
Nairobi asiri tukeligalia 77. Na ekra yu agendrete gati ya watani abangane korwa sensemeli azimio wani Kenya bali bako koboko korobekana kuri tukolia lero nigo baba kubeku byara seri tukolia lero asensemo ya lodo korobekana kungotigareti maega nigo kwabwa tanza kikima abwa soko minano kongusana no gotinde kwene kiwagati yabanyanyimbo nabana amenye korwa senseme yo egento kiare tokongusana no gotindi goika bande kubeku byara maega yo korobekana seri tuko ya lero. Yes, all right. Gweto yo monika gote una ligo lyobosie tigalira nense kolenda serero atalala ndani talimangana Monchu muligire bono murebwe kama kaudi emrera moro dinga ni gobono abere kagote wana komochia banyanyimbo aso gutumeka chinguru etani ya kerenga siri tukolia lera na sukurobekana ukabako kolekana era ni gate birebuna ni gabanyanyimbo batumeka amaliyokyo kurusia maliga maisa so bongene chinsemo chinde chimbunde go samasasi ni gochia bwatu kwa sate birebuna kunoko genda mamincha nelichiko asa banyanyimbo gutumeka senchire tabwendere tia sokonyara ko basega segia bali korobekana siri tukolia lero. It is a very unfortunate situation that we find ourselves in, because we did not provoke anybody, and we were just driving out from Kamkunji, and we actually stated our destination, and we said it was going to be a very peaceful procession, and that nobody should touch any business, no destruction of property at all. And the roads, we were blocked, you can see, right from the beginning. They didn't even want us to leave the ground. They put lorries both sides of the road where they wanted us to go. And then we moved into Igeriense mama ngana rengeta 77 no korobekana kweli tukolia lero moncho moligeria Igeriense mama ngana rengeta 77 no korobekana kweli tukolia lero moncho moligeria tigatumulekera bono ayanda bakago kolekane kinna kibwatirante abakaguru batato abo bono babetse bakumurusia na kumugokora maiso mwana sagini umwaka wetu mutenyo 12 niga bakagira obona sentunde ndande yomwelio bike wasike gambero kyomo cyobosongo Kisii lokota aseri tukolia lero no kuna cyo gwikerwa no nabokolenga no mona chebino monene nigo abatata wogati yabongina koro mwana yo nigo batokana momocho asokonyara kumurusia maiso omwana sagine nigo chinga kichumo igererio oye George Morara oyibonole ko igerero mwana sagine aberega ko ene kibono abakagero obatato nigo bonekina kiabo kego cyoso ogukumeru kwabo kura bekogo somo bene stari kemerongebere naye mo omutinyega ogatano na kabere nekagere buna batata obonsi mbachigosibwa egesibo kyobugima abakagerwa batatu abo basoereire nelimo cholio kumugokora amaiso omwana bwe myaka 3 Junior Sagini gati ekitariki 13 na 14 omutinyo 12 omwaka w'ekiribubere na 2022 ase Chinsemo cha Ikuruma marani sub county county ya Kisii mbanyolekana na mamocho ayo basoereire igoro yekebekyo korengana no monachi ebina omone bwekegambero gya Kisii Christine Ongweno. By this evidence, the two only became aware of the commission of the offense after it was completed by the first accused person. Section 20, subsection 1C, on the other hand, provides that every person who aids or abets another in committing the offense is deemed to have taken part in committing the offense
and to be guilty of the offense and may be charged with actually committing it. Aiding and abetting means to assist in the commission of a crime or to be an accomplice. The Court of Appeal in John Ouma, Awino and another versus Republic held that the elements of the offense have been variously expressed, but encompass proof that the person knew that his acts would assist the commission of the crime by the perpetrator. Ekina kiagambiri twatwati mention twatwari hearing abashahidi baachire ao kurubo shahidi bwabo sitakabadi chaletwa se court lakini asiri tukoli lero senior resident magistrate Christian Ogweno naikera buna abatata abare Alex Ochogo, Pacifica Nyakerario na Rael Nyakerario batokire neri mocho yokurusio mwana sagini amaiso. Korengana na umwakili George Morara nigo ainekebuna watatabu mbachigusibwa korengana na mamocho abo. Ntubwati tofauti yege fungo baraebwe yege fungo keroro kia o libose libakorete ekebeki yakoretwe no gusibwa ase maisha. Alex Ochogo, Pacifica Nyakerario na Rael Nyakerario nigo baikigwa bosio bwekigambiro ase omona chebina omone arugo chikabuna watatabu bagendere koba ase erumande elichiroboti bene chigendere koligererigwa echo chyo kubakumera ase bono batatabu barachye gukumerwa chitariki 20 omotienyi ogatano na kabere omwaka wechiri bubere na 2023 ekero chiroboti echo chiraikiranigwe. So we will take 2 weeks so that a victim impact statement, a social inquiry report, together with a pre-sentencing report to be filed. We'll come back for sentence hearing on 21st of July this year at 10 a.m. The victim, together with the victim's caregiver, may attend proceedings if they so elect. Kuripoti ya egetaseni kia Ndizi TV, letariane Mildred Momanyi. Mbiye muno mulikito Mildred Momanyi asorobochurwo asenchira yoboyekerano igoro yekina kibwateraniti bona batatu ase omwana sagine abagakurusi wa maisogo tigana nayo igobona omokonyi bo murai anene asensemeli azimio wane Kenya muzwati Mathakarua abereka batayabuna serikali ya Kenya kwanza terekrane bokoribwa ya senchire bwenderete egontukire bona orogo chako kusangirire chise ya sogo chikonye Rusia bisi serikali ya Kenya kwanza Mathakarua ni galire ira yo chikubwatira namo na Kenya bande erikonya rakwane kibunango sangirire baritse chise ine ichigo chikubanchiro ikaseke gambero aso konyara gotugu terare serikali ya Kenya kwanza na gote yabuna Abakenya niko batebiretera isana aso kunyara kuruwa bokoreri gati yari bakwe murunganiria ngamojogo kina kwa magori yebinto kunacho wechibesa anensemo ya finance mbela echigo konya sobo gachi wechinyomba egento Mathakarua tebiruna mbachi kubwatira namo na Abakenya banda bana bwatani bande aso kubeka chise ine na konyiya kaisika serikali ya Kenya kwanza ryobo choli go kurubo ya ne serikali ya Azimio koreribaga asukura ense ya Kenya. Zisha kirasmi signature collection za kupeleka Ruto na serikali yake badia nyumbani. Lakini kabla ya kuanza hiyo signatures, mimi kama kiongozi, viongozi wote tuwe na kiapo ya vile tutaendelea. Ukinisikiza kwa makini, we mama Kuso, sasa mimi nakula kiapo. Mimi Martha Wangari Karua kama kiongozi na hapa kwamba nitaitetea, kuiheshimu na kuilinda katiba ya Kenya. Nitaipigania maslahi ya Wakenya na kulinda haki zao kwa nguvu zangu zote. Nitaheshimu maamuzi ya pamoja na yenye nia ya kuwafaisha wananchi nirudie hapo. Maamuzi ya pamoja na yenye nia ya kuwanufaisha wananchi. Sitakubali kuisaliti katiba na wananchi wa Kenya. Sitachoka na sitaogopa kupambana na uhalifu.
nitachangia harakati za kuikomboa Kenya kwa hiari ya makini. Niko tayari kupambana na udhalimu kwa hali na mali na nafsi. Mwenyezi Mungu unisaidie. Wakili mwenzangu Ningana habo igwo ya sege turno murabwe kemo ke ODM rera morodingo yote birabuna wikabaje ko sangire chise ya sobonge na ko ne kibuna azimio nko ribagari yabeno yo kunyara koraba Kenya ni gora irate birabuna Kenya kwanza niko yabetege ko nrenga kiyobo choriyo bonene ase kolenda ate birabuna Kenya kwanza bono yasinyirwe ikirania aba Kenya chira chiri yabetege ko balira enga kiyo chikambe na ko gani bono banyara gwa ku isiko ne chikura gwa kwa boya. Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe, Raila Amolo Odinga, nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa. Tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo, vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka. Mbiye mono petundira mukere kura semende studio agonte une biro bya nebya butokire togande ko ndaso mutumo ko moncho murigereria elibono nyora machi ngora na sentunde ya kabere kero kele nkumwariga na captain number 001 Ndemo Steven kura semende ye studio nera tumanya mange anene igoro ye chigoso ya tengie kega toro beretiri tukolyankyo nabigo ninge kira chigokolekana ane kurwa sensemeria ye chigoso ritusko ngora na sege kere bosio togandre go sangam na jide kane 30 Chinsa ni Isato chiabono butuko. Mbia mono mwancho mwenye na kuwache taseni kia Ndizi TV ya wana kwa ligani vena sa mangana Amayia yechi kwa sori kuna kutambe retara nende Steven Captain 001 Rota kama mangana Amayia yechi kwa sori kwa seri ya National Super League NSL hili tukulia ankera na kwa kwa ACVP au ase entunde mwali otora timu chionsi chiko kwa sori yamo itukelimo chinse chimo wana kibune ndi kereko era era Chinsa chiweka ina ACVP au ase kwa sori alikumo no litukulia mambi na kwa sori katia timu ya Shabana FC wikira bonika tanga ile meli ya National Super League chiko sori pero kitone yemo ki point 5 na ibere wikira bonika asira be kwa sori amone timu ya Kisumu All Stars asegeti kia Gusii Stadium utakira Chinsa isana na ibere kule sori nendera ligwa sobo imemono kwa sori katia timu ya Murang'a Seal wikira bonika namba ibere na ya ligi ya National Super League ki point 5 nemo na isana na Isato umangani wechi point ibere katia timu ya Shabana FC amone timu ya Murang'a Seal ase timu ya Murang'a Seal na kwa genibu na timu ya Gusii FC asegeti kia Awendo Green Stadium erona ase tunde ntangani first leg lige nige timu ya Murang'a Seal yani korete timu ya Gusii FC chugori Isato asebosa asegeti kia Saint Sebastian na Saint Mary ya Murang'a ase chigosori Isato chabwango igatie timu ya Gusii FC na Murang'a Seal Gusii FC pia nyakobua timu ya Murang'a Seal
igasesore ya ankyo ne gosori edinde timu ya Murang'a Seal etwara gosemeri konde kwensi goko bweli ya National Super League boika ebuye gosori ya mandi kulende iseko ya huiru Shabana FC machiba ndonsiara bikora segetik ya Gusii Stadium abo chikoba banyango ko beli yeyu iseko timu ya Murang'a Seal na Gusii FC ya chire makali SSA egosori yeyu na ende timu ya Shabana FC kende gyo simachiwa ndonsiara bikora segetik ya Gusii Stadium Shabana FC abuba Bana alikuwa babaira abanyankongo VLG ya National Super League. Kwenda segetik ya Gusii Stadium timu ya Shabana FC. Eisekoba ya siri ya gosori ya mambi. Ne timu ya Murang'a Seal. Tebu ya gosori ya mambi. Murang'a Seal na bana nyarekoba abanyankongo VLG ya National Super League. Gosori ya mambi timu ya Shabana FC. Eisekoba enda makali ne timu ya Kisumu All Stars. Yera ni point general gitaro na ivere nejemo. Na timu ya Murang'a Seal ensemo ya Ondo Green Stadium iseko bwa gosori yaye ira chikolengani chi point ne timu ya Shabana FC asebona munara yuri kuna mangana mekene kuna goal difference wikira boniga goal difference kati ya timu ya Shabana FC ne timu ya Murang'a Seal area ye mo Shabana re bosio je chigoli ya timu ya Murang'a Seal ne goli ya muyoka igontoranda ke sabuna kirave ati timu chonsi ejune iseko nyari kana ne timu ya Shabana FC ya chire makaya segeti ya Gusii Stadium ne timu ya Murang'a Seal yaguire kurwa segeti kerikia Awendo Green Stadium igonga tindra nyare ko batokuvwa tiri tukoria mambi kurwa sensemo eriye biti byonsi komanya keri ya National Super League iraere na buna Ndizi TV ndo ba sentira ya mase ya mukurwa segeti ya Gusii Stadium ase TV yao yanka nyare ko bakuria ya gosori yeyu andake ya mase ya mukurwa segeta sini Ndizi TV kuletra tware kambi tukurwa segeti ya Gusii Stadium utakira Chinsa isano ne monenuso tande como mpati angoli ase gosori ya mambi ase ligi ya National Super League kanyare ko bagekoera Vosio bwa gosori ya National Super League ati timu ya Murang'a Seal na timu ya Gusii FC omoro kyo monene bwa timu ya Gusii FC Kasim Junior negate bire buna andaka ase gosori ya mambi nigo kere timu wente kwirwanira kwa nikuna ya George Dogo bwina bune timu ya Gusii FC batebire mbago tume kwa bune daraja se timu ndio sikonera ko baki kubwa eligi esa de namba ya kwa babu tuma se gosori yanko kwa nikuna banyo Dogo bwa se gosori yeyu uburaba kwenye bune timu ya Gusii FC kwenye rakaba gukora sena mbendia asentunde ya National Super League mwaka oyo. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mkufunzi Gusii FC. Kwanza tumeprepare vizuri sana kwa hii mechi yetu ya mwisho against Murang'a Seal. Ni mechi ambapo itakuwa inaangaziwa sana, watu wengi watakuwa wanaitazama na watu wengi watakuwa wanaifuatilia. So tumeprepare vizuri tactically, tunataka tucheze vizuri, tuentertain kwanza watu mafans wetu wale watakuja kuwatch game. Tunataka tu entertain na pia tunataka tushinde mechi. Sisi tulisema hakuna mtu anapanda na sisi ligi. Naweza sema hivyo, hakuna mtu anapanda na sisi ligi because tumeprepare vizuri. Tuko na timu ile pia hatukuwa na changamoto kidogo, tulikuwa tumepanda pia, but tumeprepare vizuri and Murang'a Seal watajua sisi pia ni Gusii FC. Nashukuru mashabiki wetu kwa kujitolea kwa sana kwa kuja kutazama mechi zetu na kutufuatilia sana. Msimu umekuwa sawa kwetu. Tumeimprove a lot from last season, tumeimprove a lot and tuna believe kwamba wakizidi kutusupport, tuna believe next season tutakuwa na better season na tutajaribu sana tupandishe team kutoka National Super League tuingie Kenya Premier League. Na Isato chomo tiene yo ogatano na kabiri buma ko bechiri na berongeve na Isato asensemeria maranda imensemo ya Kisumu nigo kiosori chechi secondary sekerengo kia regionals mwana rongo rwa Nyanza tera nyare ko bachigo cha kase chitimu au ko rensemo ya Nyamira ko rensemo ya Kisii kiendete ko ya ligani ko siwe chigosori echo polo kwa yale School Sports Association asoro sagirwa Nyamira niko bona ne ya ma chitimu chonsi ko rwa sorongo rwa Gusii tanyare ko bachikurukia bendera yorongo rwa Gusii chigosori echo atasabira abatunzi becho so chikone kibuna chigosori echo toro wa melio buikirano ase abahoro kiwa no barabasi chigosori echo atari abantu barusiri kurwa sevingiro nakobeka uniform na bagosori na gosori ase chigosori chiaba oro kiwa kwa yale teams ambayo yanajitayarisha kwenda kwa Lake Region from kutokea tarehe 18 mpaka tarehe 24
mwezi wa 7 na watakia ushindi, lakini ushindi haukuji kwa njia rahisi. Lazima mjikakamue, lazima mfanye mazoezi vilivyo, na watakia mema. Wale waamuzi wawe wale ambao wamehitimu, wasiwe na mapendekezo, wasilalie timu fulani ama wapendekeze timu fulani, wawe katikati na waamue mechi vilivyo. Wale ambao wamepewa jukumu ya kusimamia mchezo wasimamie vilivyo, na wale ambao wamepewa jukumu ya kusimamia mechi pia wasimame katikati, wasiwe wanaegemea upande mmoja. Mchezo ya shule ibaki ya wanafunzi, na mchezo ya shule ikuze talenta, ili siku za usoni tuwe na wale wachezaji wa kujiunga na timu zetu kama zile Shabana, kama Gor Mahia, kama AFC Leopards na mengine. County ya Kisii abwase finali ya bwate skuri ya Nyabigena Boys ya kosa ya mone skuri ya St Vincent Omari ko chese mo cha bonchari ase osori ya kosore tibu nigo etimi Nyabigena Boys ya nyalete ko bage ko bwatu ori ya masebosa kolende skuri ya St Vincent Omari e kameria machiwa yu asobola ko bage ko dunia ba kosori betimi ya Nyabigena Boys ese bana te ko mbai saneka ne timi ya bege tune skuri ya Nyabigena Boys andake yabere ngana yabere ko bage kurigere libo nabatene libechi osori me county ya Kisii ntobe tukubwati tokora andake ukarit ko ya Jumapili nimudula chikwebwe ticket lokanya ko bage kurukia andake county ya Kisii ase osori yenko yo ase andake nebe Nyabigena Boys nego umwari ositim chitatu kina magoso na chutoka chwasi na magoso nimuyu chikwebwa evendele yoko rukia andake county ya Kisii asa mwana yenko yaba muraka kama ndabe tukubwati kwa SMS chikosori komanya nikitera rasa mwana yongete chikosori chikisukuru manchumo ina magina kwali ne tikuru SMS chikwenda sini njiye biro no to batigera bana kasenda mwarigani Vincent Onyancha senchira ya bene nyara go ikaigase studio ye chikosori ateli andake kama ndabana wale ro county ya Kisii bangi mbaka ile tekosenere boigo so experience mo yorongo rwa Gusii andake yose county ya Kisii toranda kama ndamona nyara ko baga kubwata nse tipanyandaka ye una Vincent Onyancha kero kolira mandamana ari bati mbicha kiegocha ase ebrengeli byao umanyete umoncho murigete kango manya litukolia rero boigo egente kia goseke bengi akorekante egente kinara gukwana na kia 77 77 ndemo Steven igo ya chageto mwaka o 1990 stariki sana ibere mutinyo tana kabere tinga kyo chiga karokorokana kugwa korekanete so mwaka 1990 ndo abwate abantu ao George Anyona Rahiro Odinga by the way ama tukata to 77 tarache ko mwaka 1990 George Anyona Charles Rubia na boigo Raila Odinga igo bariete se baitetwe na gosiekero asekere gato kana buna na bubaro kana gocho korekana titukuria gatana kabere tiumutinyo gatana kabere ete ya kamkunji asense muri ya kamkunji in fact kamkunji yabera ase bakumerana emero billions bi yarero dingo sikerigeria kamkunji ade bakabeku me bonsi batatu okay ekinge tanga dikorobkana ngwa korekanete okorobkana ngwa korekanete igo ogochaki gwokabene egento kiaringa kanenga kibare ko rwanero kiyo danitro teacher rap moi omwako 19 abanteri bweyemo bagatigoro ni chinkoma chimbe igo bono mwancho murigerio korobeka no kunkwara sori ogono gukoro gwachagete nawe igo nkwireta abantu sira bamwawe ebintu bigasareka Raila Odinga 77 kuruya chagete no arenge mpaka bo Raila Odinga no are asensemo ya 77 ukorobeka kwaga Nomate yoko yoko bwate mana yuanda kya yuaka mpunji omako 1990 na konyara serikali ya tebire buna ekiama kanu ekialense ya moyo kole kora korobana kwa kolekana bakachinje katiba section 2A na kurwabu kwa busure bwe babokaba na ogo chakwa 77 arongo areta monchelia matunda na beto kwa bono koleta okukwa wana kutana manyana ki obusimbo weli kolekana ndo bakwe muranganiga tale katiba egento bakwe murangalia nene ligo lijobosi na mabuta ibino bintu biri binene azimio osensemerio kwameria serikali ekonyara gokoraki ekonyara kwameria kunyara abantu abange the likes of mbale batayo buna bono George Anyona engaki aseboni gatarengo anyara kurobekana kurende mbale ngakora chagete n'abantu umbali kati ya oli babege tubyara bagaitwa amatukata to okurobekana gotaraba bagasiekero rona kene matebere bakire kwando yanje kerokore ryanda gukurukana kwa rero kompara twaringe roko ryanda kese moyege sa kese manyamataro kese ya daraja moja ogembo
ugembo chipare chiasiekire paka itubuna abarari twabete rutonyara gatandwete tigwetera para twabete rutotumikanda kenchere ngao timanyanda kikekire rabantu peso kimuno zaidi ime ya Kisii kubwata ensichisemo chine chonse umanyete omuntu yomanarike ujumbe gari nsemo ya Facebook na congratulations Nyamira azo gutarobekana tutaraja nsemo ya Kisii Nyamira nambe ya mukurobekana ikara kokorekana nemono kurikora nsemo yo kwamiriria ikogo cha kurwa sama ga chama nene chobe chinene chie kiama gya ODM kirara maandamano arangiri no mubwazi myo samura ibwo kurendere karababuka ibanyara abanyanyimbo chigara cy'abanyanyimbo no chirisiko yobisi eyo ya ODM nande Nyamira maandamano nsipya korekana no hago chake rororo yona gyata chakira aso kurigire ni seria gatatu andaka na gyata bera okay na endo yo moma gatebaiga mbate betube bange igo ngoja ko barenge konde gito sabakie ngenchanda kama era kana kwa kwa no bosibole wabantu kurenda korekana senchireri yo bosibole bintu bitari gosali ndaka abanyanyimba niko bole ndimbu ya bole rinde omwali oye amagimati kale next no rwaniro bosibole atoiyo toko banyora urigere chigari cyare goete kwa rokana siringe 50 umanye goeta ne gari kwa runa twarenge ase amatanga yo minto ito yo mosaro ntita karotore kora matanga kwa rona koru njira gocho to wakana chibesa karusiringe 50 tali banyanyimbo aba naba muraba bato wageti chitairi njira para egari ya uwanje rwete wekurusiringe 50 osorigen ngenga ndaka ina mangana ngete aina yakore kanali tukuri rera in fact ba onye ko bwate private liare ko bwe mono ai no monyanda ai no bwate nibo hono njira tiyo gari era njeru goita ngwarwa ntoka na chigari njira gocha nande ngwale goita ogote tubwate pesa ama gwatumbire para ama gina tumbira umuroni gorisiko ekebembeli hashtag tolendo obolendi tojale tumekanda ko korobekana ko yara ko bakoneria abantu bande korende ntorana kingikira basa matukali yale wochi boski manyo Onyancha semerie mitandao na kioro montare kire Ndizi TV tsara na sama mitandao ndemo nekageire bantu mali baturu chinko machinti ndibozongo nekageire ntoraenekia kurende nekageire bantu mali bane chinko machimbe asokuru ngakuri tukoli lero tawote ba pole utese chinka cyabo nasi bali nyagetari quick recovery ndende ko batia mangana yitu ya bancha bali ndake bali bateru chinko manguru nsemo ko naje gotomotere na kyo inyore amma okorobeka no gotangania anto barenga basete buguma bwabo emerongebere no yomo abanterwe yemo chinkoma chimbe batigete na chirocho gatele batigete chinkoma George Anyona Raila Odinga semu ya mtandao Facebook Ndizi TV News digital na boga nsemelia YouTube mwancho muligeta na buna Ndizi TV News ya website yetu na utambe www.ndizitv.net na bali bana kibona konyere chibitane dioginto bato masfati Petronila Mokeira akorwa sensemedia pinyi ebimanyero mamuro mayikaine buna Joshua Auta one kibuna bali batali konyara kwa bakoibu bamanyire ebimanyero gamangana mayage ndere ku Chinsemo au Chinsa ya Kenya na isiko asomugano boli tugeto kumoroka Uncle Joshua Chigosari ndemo Steven Captain 001 mami bawase kwe banko baleta tore enkoye mase ya mukuru wa Gusii Stadium ikaguti Gusii Stadium mapema abandra bange bako chikobororo abaraida bange bako chikobororo ote mapema ndio best nyorekere wokiao anyamo biro ya Shabana FC Kisumu All Stars Pimo no mwancho mulegera no ikaraga uno toko yakiro musumale mangana majia senchira yobo ikira no tombera na Jumatatu emeye Jumatatu ndoka the news master Vincent Onyancha